Tabukai angse BJP ni dalalfu, CPM ni dalalfu. BJP ni dalalfu, CPM ni dalalfu. Baksa komen khai tongkha. Ishor map khaitun. Borok saimiana an family bahai tamo. An baba agin simno TUJS khai phaijak. Bokuri ko sungsaro. Tefon ang saimono ang bin ideology sobsomai follow khanai. Regional party khai phai bo biang ja posting khaika. A kok tak sana thakai logoi thanai. CPM ni phuruno onek kosto rijaka. Bo musung khai logino CPM rogo habai kaham kerengkai bobo kaham posting narang mangkamu sorry susto kai tong mangkamu a topic ante salia main topic kai transparency tuna nangai recruitment no hingkai ang kun party against so samaya am buagran hamjau sobsem buagran support khainai tin buagran live of hai joto kisu clear khaika norok onekjon nukbai khana buagran support khainan bango jeng youth 95% moto saimano o election pro nukkhana jeng youth rok unemployed tongbai onek ang saimano chakri jotono rinani it's not possible to give job to everyone tepono je job je kisa misa no rimanai 100 200 jona phano arole at least transparency toni dei ate akai borok no tai burkhe bishas khaimanai ba abon teise ang sajago election puru seminar thansa election puru je puru kok ham sawo recruitment nungthun yang manthai sukta rina puru bo akoknon muitunar baide jotono buwagrani mokhang naino jotono support khaiga candidate dong for example kaisi udaharan che ano phano kai ja constituency bo ano buwagra support khai basa rekai ang bo paina chance thong nung ta torjak di je ang kaisa tang leader thaka muting thaka ang yang yung dai mano yang jati gustuno khairi nai abo sa eklayo abo unfair ang to chakri chain ang nangya ang business bai si satuk chai tok tong ang semno chakri joto borok manmeya ang business bai satuk tong ang kuno selfish motive kare je ang motam kamu je voice raise khai kani nin khorang raise ma khaina nin comment section simi comment khai kolo khai nin buino kaham hamya sayengla nin khorang ti sadi ang youth gen zirong sanmu sungu nepal lo bahai borok tak kaham khai tong gen zini government naine di noro tak YouTube Google khaine ne di thanai puruno 3-4 din age tam kamu bong home minister Sudan Gurung onek young home minister kisa allegation phaima baise financial tam jani businessman by related bini kaisa relationship tonguta abono tise bo resign khari kahi ang resign khaika tagnor inquiry khaimano hine he said the public need trust is greater than everything public need trust ekbar bai khamane no nukhnabla CPM bo kri kha takun seat kri kha disibo trust kri kha bong oro borok buba ground trust khaise norno jeng chong rohoro so nong bo responsibility tongo transparency maintain khainani asungno ang saya sama tongkai jotono nakarjadi tahubu song and hambai tabukai angse BJP ni dalalfu CPM ni dalalfu